Iako je predstavljen novi Surface Pro 4, prezentacija kakvu od Microsofta nismo videli godinama, dostigla je svoj vrhunac kada je predstavljen prvi laptop u potpunosti napravljen u Microsoftu, Surface Book. Ovo je najmoćniji laptop na planeti. Surface Book je navodno 2 puta brži od MacBook Pro laptopova. Krasi ga ekran dijagonale 13,5 inča, rezolucije 3000 x 2000 piksela i gustina 267 piksela po inču. I ne samo to, ovaj laptop je u stvari i tablet jer može da odvoji ekran od tastature. Bilo da radite u kancelariji ili puštate muziku u klubu, Microsoft ističe njihovog prvenca kao ultimativnu platformu za produktivnost i igru, a sve to bi trebalo da osigura baterija za koju se tvrdi da može da izdrži i do 12 sati. Ovaj hibrid dolazi u više konfiguracija. Intelovi Core i5 ili i7 procesori u kombinaciji su sa Nvidia GeForce grafičkim čipom, 16 GB RAM-a i najviše 1 TB interne memorije. Kada su Tima Cooka iz Apple-a 2012. godine pitali šta misli o hibridima laptopova i tableta, odbacio je tu mogućnost i rekao da se to svodi na guranje tostera u frižider i da je to pogrešan način razmišljanja. 3 godine kasnije svi veliki igrači idu tim pogrešnim putem, a Microsoft ih vodi. Steve iz Redmonda je također saopštio da novi uređaji stižu s aplikacijom Hello, zaštitnom opcijom za pristupanje uređaju putem skeniranja lica, zenice oka ili otiska prsta. Na ovogodišnjem događaju u New Yorku predstavljena je i Surface olovka čiji radni vek traje godinu dana.